semapa di Aceh TV. Saudara-saudara lon neduk di laziat karena mangat gedanyo tabalah pantun ataupun tam lagu-lagu dan tam syair-syair dan tam baca nadam yang jid nadam. Kemudian maklumlah piatan Aceh lepu yang gekebah oleh nek gedanyo. Maka ni bak lepui merbagainya di Aceh TV salah tabuh gedanyo berpantun. Yang kekun semapa. Assalamualaikum kaum kerabat timungan barat saudara kamu. Ni bak tepuknya nyan neduk tiat. Hairakan tahbat nepungan kamu. Rencana gedanyo haba taintat kepada rakyat yang nalam nanggro. Oleh sebabnya hairakan tabat sini duk tiat ni bak ke TV-nya. Supaya gedanyo bekli kerawat. Mangat ji mepat ujung ngan ubo. Alhamdulillah ingat baik selamat Bandung gedanyo. Menyono telefon bak ulun tuan nemui nekalan di tinan gure bek talah ni tiga nemui bak ulun tuan pasti onlinyan hanjit tak pegah apa. Tapi apabila god netigan pah ngan angka herakan ngan ulun tuan pasti jit tak pegah apa. Baik pun umilon di Alunaga dan saudara lon ban Bandung na Lampaseh na di Berawi na bermacam tempat. Karena pakan gak adakan pantunyo nyo untuk bergembira katanya. Nyo taboh ke nebah. Yo mata awai karena menyohana mata awai. Hana mata jino hanjit tak pegat. Anda tak doa. Tapi alhamdulillah wahai tingkudro nyo pantun nek-nek getanyo yo awai mula. Sehingga anjino umudonya mantang gekebah ke getanyo. Maka budatim murno yang muda-muda. Mati ane tatupat jerat karena tatanom. Miyogadah adat hanabak tamita kenurun zaman. Dak hanta pegot yang kana bek tareleh. Bek tabah-bah kenebah urung tuha. Karena menyotabah wahai urakan. Ibarat layang angin badeba. Hana tatuho wahai urakan. Yang lupa daratan menan kerupa. Tapi apabila katanya na tak pakai ataupun hana tak tinggai, memang ladu mantau ingatan dengku. Ni kalau ni bak PKA wahai urakan bermacam piatan. Wate PKA. Seandainya hana kena bah urung jamun, yo mata awai, jino hai subang mata pu hana. Kak kesiman puluh-puluh barang kan ni na di tinan. Lain makyan kata pu hana. Tapi dengan na kebah ban Bandung tarian. Anak-anak getanyo hairakan kaji belajar. Si kata tepat menan ke macam. Oleh sebabnya perle tabina. Bak generasi-generasi muda kamu berpesan. Bek ke tatingai hadik ke nebah maja. Baik pun masyair ataupun menadam. Dan menansi macam yang lain rupa. Gendang rapai bantingan canang. Yang ada awai. Kenebah pak ada. Mabu tatim bangun jino hai subang. Pegat piatan tino alam dunia. Tapi mihan tatim bangun ketinggalan. Digap hai subang otak urupa. Kebit cukup lu jiba tarian. Bermacam-macam otak urupa. Tapi apabila bak kita Yohana. Tanya katingai. Punyon telefon mak ulun tuan, silakan cut bang, nemui pekana, nemui nekala laju di sinan, ngan ulun tuan, je pegahwa. Tabalah pantun, wahai urakan, berpasang-pasang, menan kerupa. Karena pantun, lutat ay subang. Bermacam jita urai atih permukaan dunia. Naci ialah dua wahai urakan. Si hana mekriban orang Eropa.
Anda ke doa cara pantunyan. Tapi mau kata doa dengan tutupan pasti jid karangan. Wahai saudara. Ta'i ugle, tatari awi, tarik yang lili, pegat keraga. Pu ingat-ingat hayado buah te, tanyo bek jahi ati hurung dunia. Karena menyogu tanyo, tabi tip jahi ramai yang banci di urung dunia. Oleh sebabnya, hayrakan buah te, buna tapiki, pakri bancara. Menyogu tanyo, le bu jahi, aki-aki, damang penjara. Menyogu tanyo, le bu yang get, sedara lagi bantet, bandu menan kerupa. Sedara gutanyo le ditayang bet dapat setiap awe ku nyala le lang gunung. Karena awe timoh lang gunung kepegah le urun dua. Dapat setiap bungong belale cunanga. Apabila dapat setiap bungong, bungong artinya urineng. Bila dapat setiapnya lale ngondonya. Tabak hon tajak. Ha. Putetet ati ti bingung-bingung. Ana pu putetet ati. Pu yai kun ati yang tajak hang kemah. Putetet inang mabuk gandonya. Nya ana pu putetet ku. Habis dah. Tabak kena pi mino, kena pi mende, kena pi yan mandum. Otak bandum got, mata bawah hana bro. Luar. Maka dalam home, dalam hana sepu dah yang. Muno ke contoh tori teladan maja petingai gejuk bagata apabila tak pegat wahai orakan ni bak Tuhan bertemu fala karena gepegat le urun jamunyo mata awai ngan syariat Islam bet tepeh dengan agama gemuduk pakat musyawarat kodenyan pakriban macam pegat budaya maino le tak budaya wahai orakan ka bermacam-macam yang menerupa. Tapi melagi dilek ibarat menteji kepeh rapai. Wahai orakan, le macam-macam yang kejadian yang lagi rupa. Bawa tegradat rapai yo mata awai la ilaha illallah. Menan ke yang kepegah oleh para ulama. Tapi original kaji balik. Tinan ke adik yang keji Malaysia. Ino kala gratuh ba aba. Aba kepegah wahai tengkubuh kala gratuh. Un kaya rima. Mam yo hana teratuh matanya hana le to dengar. Kaku tidur tanya lain tidur hana. Oleh sebabnya wahai tengkudo. Mari ke getanyo bersama-sama. Nekalan piatan ba PKA wahai urakan bermacam-macam orang Eropah. Karena le kena bahyo mata awai. Nyan ata kali kesanang le urung tuha. Dah ada tukuri pegat. Wahai rekan ule ti memang taboh tak sipta. Dia tak kena sipta taboh wahai rekan. Ule memang. Tapi dia kena bah urung tuha mata awai. Kali kesanang. Cuma gejuk bagata. Geyu perbaiki. Berdepat barisan. Pakriban macam. Menurut kata. Alhamdulillah rahmat bak Tuhan. Takoh bak rambung, tatampung getah. Menan gepegah le urung Tuhan. Hudip lam dunia, hairakan bak mutuah. Bek ba fitnah ke urung ningka. Karena fitnah jiwah ban rimung gepegah. Lebih bak rimung. Jiwah ban pedeng. Pedeng tajam. Menan gekel le urung Tuhan. Nyan aba tamsilan. Karena meyukajiba fitnah wahai rakando. Bandum gutanyo je adu domba. Kena ngan kedih katangin kedo. Le tingkudo putuh saudara. Bak gara-gara narit fitnah. Le tatumah manusia. Pula mana daparik tawai urakan. Oleh tapegat kejadian yang menan rupa. Oleh sebabnya wahai rakando bu ingat dino. Fitnah bek tabah. Bak gara-gara narik fitnah. Adu dengan yah. Tampai adu domba. Di urung ba fitnah oleh diplung. Ibarat lalat merah harung. Urung putuna.
Ye kaji plung ke dia uji tanyo teng kubuh kaji tenggeta. Oleh sebabnya wahai rakan ro, ingat-ingat getanyo yang menan rupa. Bek galak-galak tengku. Gelayang lun takut sudbang. Putuh talinya. Bek galak-galak tengku. Fitnah rakan lun takut jawai. Oh, ake mata. Urung lain kabeh jemupo. Tanyo kadok menancit rupa. Tanyo kata kim tadong jiturak. Di urung yang tak ka medak dengan saudara. Bak gara-gara Tuan Putra tampi jit mu perang raja dengan raja. Oleh sebabnya wahai tengkudo, mari kita nyo bersama-sama. Bebas fitnah di dalam negara benar tapak kau tayang saudara. Alhamdulillah wahai tengkudo, lun piuh diletiat untuk oleh iklan hai tabat lun tambung. Terima.